Lang vuku lang sunalong kiklo bob ariso kititang arpum long edlo. Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department pen trading license ke lang chari asai ke deng. Kandong pen langkar omarat hurpaksi methang ke dam ke bang atowar kacheselam. Kardom Karbi Anglong Live Prime Time birta long pen ilisa mijuli bepi nonarji tha birtang ton pen. Kedam tang preni phai sir kevarni langvuko lang sunalong ki kloriso ki thitang arpum kedam tang preni phai crazy anikang sam por phai phomalom si longponlo. Manja Police SDRF lapen manja ahawar ke do araratum kiri cheturun si kithitang arpum anke longlo. Police sai khi penang ke pachini ke bangso bang arpum postmortem claim dar phisi ahe masora tuma phan hodaipo. Kedam tang preni phai sir cap bhom kuruarni klochok penaphi penangan kiri siding si kedam tang preni phai kre isi ni thom ke chok arni anikang sama por ansi long pinlo. আজি ফাইনালি আমি কালি পৰহিৰ পৰা আমি যেটো নিৰন্তৰ এটা প্ৰয়াস আমাৰ চলি আছিল পুলিচ প্ৰশাসন লগতে লোকেল আমাৰ যিখিনি মানুহ আছিল সকলোৱে মিলি যেটো চেষ্টা চলাইছিল তাৰ অন্তৰ আজি সন্ধিয়া প্ৰায় 4:30 মান বজাত আমাৰ প্ৰথম ডেড বডিটো দেখা পোৱা যায় তাৰ পিছত এতিয়া আমাৰ লগত এছডিআৰএফৰ মানুহ আছে পুলিচৰ মানুহ আছে আৰু লোকেল মানুহখিনিও ৰখি আছে ডেড বডিটো এতিয়া তাৰ পৰা অনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে কিন্তু যেহেতু ঠাইখিনি কিছু গভীৰ আৰু হিলৰ মাজত আছে এণ্ড খুব পিছল ঠাই সেই গতিকে মানে সহজে আমি ডেড বডিটো উঠাব পৰা নাই আৰু লগতে আন্ধাৰো হৈ গ'ল সেইটো কাৰণে কিছু আমাৰ সময় লাগিছে অতি সোনকালে ডেড বডিটো মানে উঠাই আনিব পৰা যাব আৰু তাৰ পিছত আমি পোষ্টমৰ্টেমৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিম আজি যেহেতু অলৰেডি ৰাতি হৈ গ'ল হয়তো আজি হয়তো নহ'ব তেতিয়া কাইলৈ ৰাতিপুৱালৈকে আমি পোষ্টমৰ্টেম কৰি ব্যৱস্থা কৰিম Pinpur mi kedam tang preni phai sir cap ani kang sampor phai pli malom manja police station ang kang kedo langvuko alang sunalong mohor ka chene mahut ang songpen nang ke klop phira jok inut Nagaland Dimapur arisu ingbo dadlo langvuko alang sun ke lang misen ka chathang pluba jok kai ki amata munit chimin me pinsi ki jui ke lang phan wanglo emethang hawar pen angtan prek jamalong ri jasmet Dimapur hawar pen ta nang ki joya phan ke wangatum jum je pinason si theklong langvuko lang so na lang nang ke klo ingdeng ke thom ando bangso lang nang ke klo ke lang dam ja phan arlong thepo kateroi karlu ke kapensi angsongan palidam unji lason si jirpo potum angsongan arlu dam si mohor ka chene bomahut angsong pen Dimapur sor Suresh Chakma arta ningkan ingkora hinia bang nang klo phit lopusi manjarai kom sai khia pen nang pachini don আজি তাৰমানে আমি প্ৰথমত আমি বহুত বাৰ বিচাৰিছিলোঁ তাৰপিছতে আৰু এতিয়া লাষ্টত সবে ৰাইজে মিলি আৰু আমাৰ ইয়াত যিজন কমিটিবিলাক ধন্যবাদ দিব লাগিব এখেতসকলক কাৰণ ওপৰত পানী বান মাৰি দিয়াৰ পাছত তেতিয়া পানীটো একদম কমপ্লিট কমি গৈছে তাৰপাছত ডেড বডি ওলাই আহিছে তাৰপাছতে আমি সবে দেখিলে আৰু তাৰপাছত বহুত ৰাইজে আৰু সব সহায় কৰি আৰু ডেড বডিটো উঠাব পাইছোঁ আজি আৰু এইটোতো আজি 4 দিন হৈছে আমি 9 তাৰিখ পৰা আমি আহিছোঁ সেইদিনা লক্ষীপূজা দিনাখন পৰা আমি ইয়াতে কণ্টিনিউ আমি আহি আছোঁ আৰু আজিহে পালে আৰু Dilai pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong Live Kedam tang preni phai kre ECR ni Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department pen Dilai hidipi angkang kulat ki bialongan license doma avema pukelang chari padopon bangso hut inspectors of taxes assistant inspector of taxes lapen staff atum pensi sai dengponlo Inspector of Taxes atumpen pherangkia thingno nangke pachini donke ningkan hini ki thoman bagdolo Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department pen revenue kelong ki jong la sojok si chitia chiklopen kelang kepang thega sai padopon bomlo kelang chare ahut ke ong dong atum ke license ka besi ke thek onong ke ong lapen update ka besi ke ong puta nang thandon Nasi Prabjin pen trading license kaviatuman lapen update kaviatum anta Prabjin pen ke claim ponja phanta chuningri padopon
Dilai pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong live Keong dong aralatum BJP mate parivartana sarkar nangle lote hawar hapat pen danglok rongso rong boddo anta jingthurdun popu ningki thepensi Karbi Anglong Autonomous Council rong BJP aphan pahaisi pachari ponlo Bonta lang itha bangso towar Lakha Troxy Kopili constituency BJP pen kache toidun Pawan Kumar Rai aphan pahaisi MEC paman Bonta rara tum ki longa bangke inghan kangthera to warabangsi Pawan Kumar Rai la pen Karbi Anglong Autonomous Council parivartan made sabka sath sabka vikas sortu pen rara phan gajir mo Laso jok rara tum ki sukyun ipen dangno hithi gulat kidun sanghan ga chowanji aphan anta akisung punang kok Laso jok Kandong pen langkar omararatum sorkar aphan choton tisi kedamtang bhom kuruarni atawa porben amethang arong arniwang ka chehelat ki joy ki je aphan rong ara thur pak pen towar cheselam nang koklo bangso hut kangdong ariso bijoying hilek thepen ke pachinia tengke alanglitum sorkar aphan ta chonghong ulo bonta thanga ke me abirta abia joksi pinini letume thangse towar cheselam nang koklo pusi nimje Kopli constituency arlo kandong arong rat thurpak pen kacheleng atowar kaheno joine pini kachitiar pon athi niltum akisung bang thepiglo dak niltum laso atowar kacheleng pha niltum rong thompli laso atowar jong siniltum damdi pulote akrong prek na hok panta dam thaiwi la siniltum bang ke dam nai phan kenang so hithi borwa Kidun lapen kesukiun aparman ke dam phan kisukame aposi ke kari motor ka cheleng phan chelengon eset ajoini posi piniarni rat ta penil chitiar konang kop Nili tumse tame vote ki pia joksi alangi MEC nang manno lapen ame thang a vote kache jok chot pen le ke haidun ki kai setame nili tum madu sarkar phanta adai pipon pe adai ke do abangke bangso towar kaselam patang te darapot anak pusi ninje pon pur karbaran da nang numunai bu pul hai ante la so teng bodang te litung ke iri pa consider bujarong pe alang liar lagi thi polo ta lang ni vet jok ora lok alang ni hai himeti ka pe hai kamala rase pai tenon samson ne yu ka su we ke horong jobra nang pota heluwing rong bang ta heluwing la angke la so ka su ye ne iri bang gisi bonte Kepulauan telah ha. Jok nak lo bola kan. Jok nak. Kongres mana sorsa se, BJP mana sorsa, sarkar mana sorsa se. Ke claim dah kontrak anu sorsa dari kudap. Nilitum vote ke jok pen pahai ponlo bonta pini anta nilitum aphan thangnat akirap ta chethek long lela lasi nilitum aphan abangke to warabang nang pami pisen anta chok kasi inut saru abang phupen Karbi Anglong Autonomous Council kasari atum aphan kachuning ri padopon tum ke afrang pen alang tum ke pen yok li su ratum ka pethe di la se kopi si ali heno puti heno lang ni phanga pethe do ni tum rat nang li so nang su phan i tum phan ka ka sum ka lang ke la pu helo la si tu thang mana cho na de ali bang apa mesen nang po ali puti bang ni serat te ko alam lo Kheroni pen mohonteron Karbi Anglong live Constituency inquiry hini Deuri Autonomous Council kilik apartment State Election Commission hinpen arni hotpon tanglo Non kevangji phaikunia chiklo ni phainer gap arni Deuri Autonomous Council kilik apedo ponji aphan State Election Commission hinpen pachetak ponlo Deuri Autonomous Council angkang kaddo kave long inquiry hini a constituency long kilik padoponpo Bangso kilik kape doponji aphan preni phaikre isi durmiarni pangdak pontanglo men kache thap mate nomination alo ke jok arni ke pajut ponji lake preya chiklo ni phai kresir keparni phai kuni ni phainer keparni kilik kape doponji along adap por phainer kepen arni kangsam por phai plian padoponpo lasong bong phai kuni ni phai keparni vote kalakha sai dengponpo puthot kenang surabirta arjui tha
puthot longri arlo kilik padopon thupo bangso kilik kapedo ponji lake phaikunia chiklo ni phainer cap arni henlo kaddo kabe kilik kapedo ponji a constituency lake long inkora hini pusi chini don kilik nomination paper alo ke jok ke pajut ponji ni kapang dak pon lake non ke bangji pre chiklo ni phaisir cap arni henlo news report Karbiang live Kerantang chiti ni phai troxier ni Kanyakumari alongpen nangke pangcheng bangso Bharat Jodo Yatra pinian ni thomke pra pho arni nangke chok arni an kaddo kabe kilometer pharo sirke pra pho anakeng pen kedamja phansi Rahul Gandhi pen pathik ponlo Labangso Bharat Jodo Yatra saike deng ponahut kaddo kabe state krehini pardo ponsi Jammu Kashmir along an paledam pen puthot Jammu Kashmir pensi nang jirui thupo Pini Bharat Jodo Yatra saike deng ni thomke pra pho ke chok arni Rahul Gandhi hin pen Chitra Durga habar chalkere rongso pialong pen si pangcheng ponlo bangso hut Rahul Gandhi hin pen adung arai mate local songja potom pen che tong te kangsi chingki je than padupon Karnataka state along ni inquiry si an Rahul Gandhi dosi state along ke do an Congress claim bang phubang phiatum pen che tong si chingki je than te kangpu Bangso hut Karnataka state along ke do an Congress songja piatum che tong don ren tipo Pini ni thomke pra pho ke chogarni Bharat Jodo Yatra saike denga hut Rahul Gandhi along bangsuri plikep sosiara ratum che tong don ren ti National Desk Report Karbiang Live Pini prime time berta ke la ponsi kang tonik long